Mantang kejut. Engken. Man tepuk ragaul itu nih ngelamun apa sedang pikiran. Apa sih ada betul isang aja kene-kenean. Sekarang sana ragaul enggak nah. Enggak. Mana mau dia mau panganan. Beli tepuk masebang masam caro. Ketut. Engker ragaul. Ganteng. Bagus. Kan ulo. Bagus. Yang boleh uling di song pipet Ragaul nawang nih. Man pasti ngenahang made hari ini. Benar kan? Sing kok dosen cocok namanya. Man nguluk-nguluk raga. Man kan sing ngidang lo raga. Aku. Kewah mulai yang raga ngomong jak ketut kok. Nah, kena jadi man. Ben mani deket labah ini made hari ini besan jak raga. Lakar ada orang ya nyoman. Iken, man jida? Sekan tetep. Sekan man sekan. Tapi tuh minggu nak pang ada aja raga nyenang madeng ngajak timpanya itu pang ada timpanya. Iken deh nah. Nah, man kita raga milu boh. Demi nyai. Demi nyoman. Dan lu mana? Masang bo. Kekijo. Puri. Ada hidup tuh mulai lebihan micin tuh. Tian suba jodoh tusing lakar kijo tresnane teke tusing orang-orang nak wantah beli net sayangin tiang yen beli megedi pasti tiang mati duga secere kijo ngajak timpa Stop. Sakit kupengnya. Stop, sing tadi papa jaga jarak physical distancing tatang tangan nih sap Adi sing mising cancak kayu sakti loh. iya kalian beli kan natam Man, nah apa artinya misi nyempat di mau kan ya? beli nyaman sing nawang jangan itu kan masan pandemi COVID-19 pemerintah menganjurkan iraga harus jaga kebersihan diri terapkan pola hidup bersih dan sehat saing ngumbah 5 aji sabun aja ya atau yang singelah tadi nggak bawa hand sanitizer mida-mida ingat tangan masker yang di tengah serame nih jani mah panaga makin kaya nado manu ngangon masker yang di ramen lebih harus ngangon masker ingat tangan ngumbah 5 nih gitu nawang Oke. Tuh. oh lah Blitut tapi kita ngemak kamu yang di tengah ya. Dona isi kondisi ini Pak Pao. Nah main yang kalian deh yang ke mulu nah Nah, main nah. dah beli nyaman Enggak ada ini. Deh, kamu kita butuhan tasnya. Lamri Man, kengken pilame beda. Yen mabaleh beli. Yang nggak sirep cuma. Kejang timpal-timpal yang mabaleh jak gelane. Do aja made magbogen beli cara ke keto. Ibi beli nak di taman kota. Tepuk beli ibi made mau balik hajak gung sudendi. Yen mula beli nepukin yang di taman kota, ngudiang beli sengaukin yang. Apa beli takut ajak pacar beli nih. Di yang ibi nak sejatinya sebuah kejeruan mat pagi madi.
Nanging teka di jeruan tepukin tiang ada gong sudendi. Kone gonga ngenikin made subuh mau balik ngajak keluarganya gitu. Nah kecewa saja ya kena beli nih payu lantas beli ke taman kota itu ngetes tepuk beli made itu ngajak gonga. Kian tadi teh yang jujur deh sujatine nak sakit kena tiang nepukin made cara gitu. Nepo agat tugas tibi ketut dirgo ngurahin tiang kengken sujatine. Beli yang sejatine sedih masih kena tiangnya. Ada yang beli sedih aja yang ngedagin yang mas tuh itu nemakana yang mebesan jak ke dirga apa ngebeli teke jani main sejatine tiang datnya kenang untuk ibu beli. Di tiang nak sing bisa sujatine ngeraos apa-apa nyen. Kewala raosene sujatine subuh mekelu tanggahang yang nanging sebilang dot ngorahang ragat satu buya. Ane jani yang ide tudung teken made dingahang dia raos beline kerja. Di sujatine anak ada pernah beline teken made beli nak terasnya ke made man made subuh nawan jeung ceni iraga bareng-bareng jami dini masih iraga bareng-bareng made masih subuh nawang kengken unduk belinya cuma kengken keadaan belinya cuma nah di mandak ge made ngidang belinya persenan belinya tur ngidang terus ngerasain beli. Beli ada aja beli nuturang kelacurang dewek beli yen buat tresnan tiang tulus tekening beli tusing je medasar banar tebrane nanging bantingkah polah beline ane nyayangang tiang uling tiang cerik lamun beli tusing percaya kengkenang beli ya dewek tiang aja nih dini nyet beli duduk melahang tiang ada pesan beli ngendah pelak nyet beli ngutang depang sebuah dini anyudang di tukade